Thank you so much, Philip, for being a good friend to me. Saya selalu mendoakan awak. Semoga kita sama-sama berjaya dunia dan akhirat. I was diagnosed masa umur 21 tahun. Januari baru masuk 21 tahun, birthday March dah didiagnose. Setahun sebelum tu berlaku banyak penurunan berat badan lah. So weight banyak hilang. Tapi pada masa yang sama tengah aktif jugalah. Cuma dekat-dekat dengan March tu, around like January, February, dah mula urat-urat tangan dah mula timbul yang rasa pelik lah sikit kan. Sebab kita tak buat vigorous exercise, just normal, tapi penurunan berat badan tu lagi laju. Muka dah cekung, dah mula pucat, tapi macam perut tu masih ada lagi yang macam tu kan. And the breaking point was bila ada banyak benjolan-benjolan timbul dekat kaki yang tak surut-surut tapi tak sakit. Benda tu yang berlaku before diagnosis. Kemuncak dia adalah apabila I was a medical student back then. So kita buat one day tu, saya ajak kawan-kawan saya, kata jom kita pergi demam darah. Before kita buat demam darah kan, kita ada screening questions ataupun screening test. So one of the test is to check hemoglobin level. So saya dengan kawan-kawan saya, 5 orang pergi. All 4 of them lepas untuk demam darah, saya tak lepas disebabkan hemoglobin tak cukup. So benda tu jadi tanda soal lah. Daripada sana berlakunya beberapa test dan sebagainya dan diagnose sebagai pesakit chronic myeloid leukemia, CML. Dunia macam rasa macam blackout jugalah sebab anak sulung, anak lelaki, anak sulung, and daripada keluarga yang kita boleh katakan B40 di KL. So saya ni daripada kecil dikatakan macam apa, harapan keluarga lah kan, dibesarkan dalam dengan satu motivasi yang saya adalah harapan keluarga. So ibu pun ibu tunggal. So bila diagnose macam tu, walaupun medical student, so kita faham lah penyakit ni semua benda, tapi we are not updated with the current treatment. So time tu kita tahu cancer is chemotherapy, yang mana success rate is survival rate is like 5 tahun. It's not easy. Tak ada targeted terapi. So kita tak tahu pasal wujudnya ubat-ubat yang baru dan sebagainya. So bila diagnose tu memang blackout, tak tahu boleh belajar lagi ke tak, dah kena balik kampung lah, balik ke KL. So mixed feeling lah benda tu berlaku. Tapi boleh kata blackout sekejap jugalah. Tapi it wasn't for a very long time sebab I had the support of my friends dekat medical uni, family. I wasn't alone. So benda tu banyak membantu lah at that point of time. Yeah. So thank you Hanif for always being there throughout the entire journey kan. So thank you so much for being a good friend yang sentiasa memahami and banyak membantu. Saya dengan dia pun almost dah 2 tahun kenal, and saya tengok macam-macam struggle dia lah, especially dia as a manager, and lot of things yang dia kena handle, and at the same time dia kena take care of himself lah. Apa yang membuatkan saya sentiasa bersama dengan dia sebab semangat dia jugalah, yang ialah sebagai seorang anak yang kena bawa family dan dalam masa yang sama kena jaga career dia juga. So saya rasa macam tak patut kalau dia seorang-seorang. So saya tengok dia setiap hari apa yang dia buat kan. So saya sebagai best friend pun saya rasa macam saya kena give support lah in terms of career dan juga as a business partner juga. Every struggle yang dia ada, specifically kalau personal struggle, dia memang takkan tunjuk. And dia sentiasa being positive lah. Dia sebab dia as a leader kan. So dia always try to be his best. And kalau boleh saya kata momen yang saya kalah bila dia rasa dia pun down. Itu saya rasa macam saya betul-betul
tak ada siapa saya nak bergantung harap, sebab sebelum saya jumpa dan saya kenal dengan dia pun, saya tertarik dengan dia punya semangat dan attitude yang sentiasa ada harapan untuk hari esok. Actually benda ni come across my mind a lot of time lah. Sejak umur 21 sampai lah hari ni kan, kita ada benda ni everyday. Sebab kita tahu satu benda, hidup dan mati ni adalah di tangan Tuhan, and it can happen anytime, even though dengan good treatment ataupun without treatment kan. Sakit ni actually taught me a lot to have a thinking, not to be ready, tapi kita tahu yang mana anything can happen anytime, dan kita bersedia in terms of mental lah kan. So selalu terfikir satu benda, kalau today is my last day, at this age, in 2026 ni, I want to tell people that I would tell people that do not be sad, if people feeling sad lah kan, atas pemergian saya time tu. Sebab saya dah dapat a lot of good things yang Tuhan dah bagi kat saya for the past 12 years, 13 years. Banyak benda yang baik yang mana saya minta dan saya dapat. I did enjoy my life juga. So enjoy my life, I've met a lot of good people, I've also met a lot of dramas, and dia cukup lah, segala perencah dalam kehidupan tu saya dah dapat dah. From my point of view is that bila ada one of our friend ditimpa dengan ujian kan, melalui ujian, kita first jangan tinggalkan dia, okay. Second, kita cuba sedaya upaya to understand situation dia. Kita tak boleh nak understand 100% sebab we are not going through, kita tak go through benda tu pun, tapi cuba sedaya upaya untuk kita letakkan diri kita dalam keadaan dia, and as simple as being there for someone dah mencukupi dah. Hari ini dia diuji, dan hari lain mungkin kita diuji juga. Bila kita being with them, dengan mereka yang diuji, banyak pengajaran dan juga pengajaran tentang kehidupan yang kita akan dapat.